Wetso madume Dikgang ke tsa BOTSWANA television tse di tang go go wena metsotso e le mene morago ga nako ya bosupa ke bidiwa Benson Putego re ga sa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga Gaborone makore di tibulegela ka go leba ditlhogo. Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi a amogela barongwa ba ba hapegileng go tswa kwa lefatsheng la Namibia. BOTSWANA Development Corporation, BDC, le BOTSWANA International University of Science and Technology, BUST, ba ya monwana tumalano ya go dira mmogo. Yubira eno se iponela phatla kwa makgaola kganyeng a kgaisano ya rugby top 8. Wetso yo tsiong ranola ka pua diatla ke ena boineelo ntshole me ga re tsena mo dikganyeng. BOTSWANA Development Corporation le sekolo sa ithutela ditiro sa BOTSWANA International University of Science and Technology BUST ba beile monwana tumalano ya go bereka mmogo mo go thusang lefatshe leno go atlega mo maitamong a ditlhabololo a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Tumalano eo e beile monwana mosong ono mono toropo kgolo ga Gaborone e tla tlhomamisa gore bobedi jo bo dirisa dipatlisiso le boranyane go tlhabolola mahama wa madirelo le go godisa dithoto tse di dirwang mono gae makoro Monica SETSWANA. Tumalano e magareng ga BDC le BUST ke go leka go dirisa ditsompelo le dikitso tsa bobedi joo go netefatsa gore lefatshe leno la tega mo maitamong a lone a dithabololo. Mo nakong eno lefatshe leno le santse le mo leetong la go fokotsa madi a la dirisang go reka dithoto kwa mafatsheng a sele. Ka jalo tumalano e tla bayang kwa pele go godisa seemo sa madirelo le dikgwebo mono gae e le jwa e le konokono. The scope of our Memorandum of Understanding outlines various areas of collaboration aimed at harnessing the power of research, innovation, and entrepreneurship through joint activities such as proposal ideation, commercialization of research outputs, and screening of prospective licenses. We aim to catalyze the translation of knowledge and ideas into tangible economic value. We are happy to be joining hands with BDC at this stage because we are certain that it will lead our innovation to the relevant industry aims for us to investigate and design fit for purposes as solutions. We have a desire to become a hub for industry. I've already talked about creation and creativity, especially through local manufacturing and innovative technologies. Professor Totolo a re go gontsi mo go ka dirwang go atega jaaka go dira dithoto tse dingwe ka letswai le magala a fitlhelwang mo nagae. One of the things that really worry me as a CEO ke re na le letswai le le kana mme re nna re le pela mo tereneng le a go gongwe e be ba go le tlhatswa e be re rekisetswa chlorine, sodium hypochlorite, detergent, so many of these things. This is big industrial scale. It's huge industrial scale. And we have to challenge ourselves and say, but why is it that water utilities have to spend millions of kula buying the sodium hypochlorite when we can actually, it's a very simple chemical process. Mo nakong e sa fediseng pelo bobedi jo bo tla nna le dipuisano le gone go itsise BOTSWANA ka mananeo kgotsa ditiro tsa ba tla di tshwaraganelang. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. Lephata la dikgolegelo le baspodisi ba mo phatlong ya magolego a le mane a letso la Zimbabwe a ngwegile maabane kwa kgolegelong ya Mhalatse. Mo boneng jo ba babedi e leng Abraham Sibanda le Godfrey ba tlholetswe melato ya go itseela dikobo ka dikgoka go thuba matlo le go tsena mo lefatsheng leno se ka fa molaong. Mo bobeding jo bongwe Laston Dove ene o santsa tshegeditswe ka melato kana molato wa go itseela dikobo ka dikgoka fa Thabani Moyo ene a santsa tshegeditswe mo kgolegelong ka melato ya bogodu e le mmalwa. Ga re tswelela lephata la kgaso le kampane ya Big Dog Productions ba tsweletse ka maitlamo a bone a go ribolola talente mo lefatsheng leno. Letsholo leo le ne le etetse kwa Tsabong ka mafelo a beke kwa mogolwane wa Big Dog Productions DJ Fresh a boletseng fa maitlamo le boitshoko e le tsone sephiri sa badiragatsi ba ba tsweletseng ka go atlega mo tirong ya bone. Ke o lebogile ra dipotsane wa bega. Badiragatsi ba le lesome bana ba palama serala go supa lobebe la talente e hithelwa mo kgaolong ya Kgalagadi Borwa go godisa talente le dikgwebo tsa bone
badiragatsi ba gakolotswa go diragatsa mo mahelong a harologanyeng a akaretsa maitiso le manyalo ka go ka ba thusa le gone go itshetsa le go ngwaka balatedi ba bašwa. So maduo ona teng mangwe a mangwe re tla bona ntse nako e tsamaya ka gangwe ga o jwala ga go le gona feta but now I am very positive ka tiro e le gore re dirile so far and season 2 I'm sure ka re bolla talent e hitang ebile e gaisa le season 1 modiragatsi bone ga modiragatsi is willing to bereka a itsaya tsia a tsaya le batho ba e leng gore ba mo lekgwetso ba mo support-a modiragatsi go ka go tshetsa ebile o hetse o le 65. Badiragatsi ba boletse hakeletso ya bone e le go itsiwe mo ga e le kwa nte. Ba kwano tota is on another level. I can't tell you where I want to in back. It's a person who is dira le la la ra ke se mo ka sala. Le ke hetsa sekolo ka simolla go tswala dipula tsa me ke se direla shiji ko Mollo Records producer ko Collins le gompieno I'm based ko Rafa ditirelo ya lo ke resego ko Wokile in Exile Music Productions. It's going to be smooth di bala tanya ke sele. Ke le ke tawo go tama ke ding. So it jam ke le tawo re music ya mo fole pa sa ba ta ke fole. So fole like round go ya na tamele ke le apa. Tela mino wa house but do ko pantse o house general make some food in the house. Moron jone ke go nna ke go opela ke sa le ke opela ke producer le ke ntsa go se di go ke ke le think music wa hip hop it's not like how re make kana because music wa gore if I'm myself go ne ke le gore if I rap kana ke go opela ke para wala is some to express my feelings with a top of letsholo le le kgaogantswe ka magato a mabedi mme tare kwa bokhutong jwa legato la bobedi modiragatsi o gaisitseng a ikgapele koloi e ntšha DJ Fresh o ne a gatelela botlhokwa ja gore le ga ba atega ba bo ba tuma mo tirong ya bone badiragatsi ba seka ba leta seo go baya kwa thogong yo lebogela re dipotsane Botswana Television Tsabong. Wetso a re boele kopegong ya komhalapše e mo go yone go thobileng magodu dikebe kwa tota dilalome tsa letso la Zimbabwe kwa kgolegelong ya mhalapše ba thobile jalo ba le bane re utlwe. Mo nakong ya gompieno ga re ise re utlwa le sepe badiri ba rona le ba kopane le ba sepodisi le maphata a mangwe a itshireletso ba santse ba le mo mothaleng go leka go bata magolegwa magolegwa ke batho ba ba akanyang jaaka re na le bone ana nako e yotlhe ga re ba akanyetsa le bone ba na le go akanya gore ba ka thoba jang kana go nna mo kgolegelong re ntse re le ka thota go ba sidila maikutlo go ba bopa sesha go na le ba leng gore gongwe ga ba ise ba amogele seemo sa gore ba mo kgolegelong ke bone ba ithelang ba na le go leka go thoba ba kgona go helela ba kgonne ka ba akanya jana go helela ba thobile ka ba thobile maabane mme ha re lebelela maabane ka ne re ile teng ya ka ke buile go lebega ba ne ba phunya terata kwa tase ka ne diterata tse ha ka lebela dipedi mo kgolegelo go na le ya ntha le ya bobedi ba kgonne go phunya ya ntha ba dirisa sengwe ga tshipi ba e bogile gongwe ka kobo ya ka ne re e bona ga le gore go se ka ga utala modumo ope ba bo ba tsena mo terateng ya bobedi e le gore ba ne ba tola ka ha ba thaga ka ha morago se santse re ipotsa gore ba se kgone jang ke gone go tswa ka mo seleng go santse re leka go bona gore ba dule ka tsela e ntseng ya kana maikaelelo kgotsa maitamo a rona magolo re le phata le dikgolegelo ke gone go tlhokomela magolegwa gore ba hetse dikatlholo tsa bone mo kgolegelong go itlhela ba tswa ka ha molaong le gone go ba sidila maikutlo yalo go ba tlhokomela tota gore ba nne mo kgolegelong go itlhela ba tswa ka ha molaong jaanong dikgolegelo tsa rona tsotlhe hela e seng mahalapehela re thomamisa gore di a sireletsega ka bodiri ba rona ba dikgolegelo ka ha di agilweng ka teng ha o ka golegela mahalape prison ke nngwe ya dikgolegelo tse neng tsa tokafadiwa thata e sireletswa ga tsone kgotsa security mo nako e hitileng jaaka ene a tsengwa terata ene
e tona e tsamayang ka gante ke ra gore tiragalo e ka tswa e diragetse mme hela ra itama tota ebile ra soletsa setšhaba re le ba dikgolegelo gore re tla dira ka bojotlhe gore le ka gone gore magolego a ba nne mo kgolegelong go itlhela ba hetsa dikatlholo tsa bone re dithutomiso kgotsa di tla supa gore go ka tswa go diragetseng mme ke tsone tse di tla re thusang gape go bona gore re ka baakanya seemo ya mo nakong e tang. Mapodisi a Mogoditšhane ba kopa setšhaba go tla go bona setopo sa rre mongwe yo o fitlhetsweng a tlhokafetse mo legweting kwa Mogoditšhane Block 5. Lefuti leo le tlwaelesegile ka go bidiwa kwa Kwaring mosong wa maabane. Rre yo o kaiwa e ne e le motho wa dingwaga tse di fa gare ga 25 le 35 a le motshwana ebile a le moleele o na le tattoo e gantsi ya bo e le mokgabisa o kwalang e le enke mo letlalong la motho mo leotong la moja go simologa mo motwaneng go fologelela kwa lenyenyaneng e kwadilwe AK-47 le enngwe mo letsogong la moja ya sefapano se se nang le matsogo a kopantseng diatla o pefela yo ka tswang a sa bone wa losika kana a itse rre yo o kopiwa go ikgolaganya le mapodisi jalo Mogoditšhane. Me fa re tswelela mothusa-tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae yo gape le mopalamente wa lerala maunatala Rre Setlhabelo Modukanele o rotloeditse banni kwa dipolaseng tsa Sherwood go nna ba itshidila mmele go lwantsha malwetse a sa tshelaneng. Rre Modukanele o buile seo kwa letsatsing la itshidilo mmele le go itlhatlhobela malwetse a farologanyeng kwa Sherwood pego ka ke ipeile ga o lebale le koketso Ramontsho. Sherwood ke lehelo le mo Thuli Block kwa go hithalwang dipolase ka go harologana. Babereki ba dipolase tse ba ne ba etelwa ke lephata la botsogo ga mmogo le mopalamento wa kgaolo go ba isetsa ditamelo le go ba rotloetsa go tsaya botsogo ja bona ka thwagana. Ka le supile gore le tsena ko dikolong le tsena ko kae le tsena ko kae ke batla go le rotloetsa gore gongwe mo gongwe re ete re boela to the basics. Bogologolo ne re na le batho go tswe ke bo family welfare educators ba ba neng ba tsena le lelwapa ba ke soloela gore le mo dipolaseng ka nako eo ba ne ba goroga. Ke batla gore ga le tsere dikgang le ba le tsaya dikgang le bone kgang e ke e buile le maloba ko parlamenteng ke bua le Dr. Dikoloji ke morakere ga gongwe ga re boele ko marakanelong ga motho a ka dirisa mahoko ao re bone gore ke se ne se re berekela nako eo se le gore gongwe re santse re ka se tsosolo sa mmalona gongwe sa re berekela le bomme mamoleleko. Go ne mo letsatsing le bangwe banni ba supa fa ba lemoga botlhokwa ja go itlhokomela mme ba supa fa ba ithutile fela thata. Re ntse re o tshwere re tisa ditamelo mo ba ga rona mo Thuli Block ka gore ke batho ba ba shotang ditamelo thata kana ditamelo di kgakalanyana le bone mme di le kgakala yana bothata e le transport ya go tswa fa go ya go ditamelo di leng teng. So ka gore alo ba ga iswa re tholeng ha re tere tse ditamelo ke gone hela otherwise re dirisa football mo totegile go pula crowd gore tere re kgobokane gone ha re thole le batswa ke le tswa rena le gone gore go nna teng ga gago ke go ta go motivate ngwa go supa yala gone gore tiro e re etsela go godimo go le kae ha re la le ditse bagolo ba botsogo ba supile fa ba tla tswalla ba rutuntsha banni ka botsogo bogolo jang kwa mafelong a kgakala le ditamelo. Ke ipile ga go lebale Botswana Television Thuli Block. Banni ba motse wa Maung kwa Miss Botswana le sego tshomba tlholegang teng ba supile fa ba tletse ka boitumelo ka ba dimela fa dirile ka bokgabane kwa kgaishanong ya Miss World e neng e tshwaretswe kwa toropong kgolo Mumbai kwa India. Banni ba ne ba kokwane ka matlhatso go mo ema nokeng jaaka ana emetse lefatshe leno kwa kgaishanong eo ya Miss World. Ba lelapa lao ra tshombo ba eleng bangwe ba ba neng ba kokwane go lebelela mabontle le bone ba supile fa ba le motlotlo ka yene. Lentswa sa gapa korone ya Miss World ma Botswana le sego tshombo o ne a kgona go fitlhelela palo ya ba bane ba bofelo ka makgaolakganyeng ao top 4 mme ebile a felela a gapile seetsele sa Mmalepontsha Maophala mabontle wa Miss World Africa. As the family, we are actually also very excellently excited for Lesotho Chombo for taking us this far and actually making us very proud. She's my little sister. I love her very much, and we all do love her very much, obviously, and we support her greatly.
and also Maung supports her greatly. The whole nation supports her greatly. The continent also do supports her greatly, and we're very proud of her. And we do put respect on the reigning queen right now. It's a great journey for us as the Chombo family. The lady did us well, being from top model to beauty the papers to like literally everything. To be one of the African gems, right? Yeah, right. So we are so proud of that. Re itemogetse gore go ko Miss World go na le di stage tse dintsi tse o tshwanelwa ke gore o hete ka tsone mme go ba kgonne go tsena mo top 4 ke phithello hela e ko godimo thata boammaaruri ke gore ne re solohetse hela jaaka mongwe le mongwe gore re tse korone mme kana go na le gore ba bangwe ba etseng go na le gore le rona re etse mme e tsere ke ba bangwe ra ba lebogisa mme hela re bone ka ngwana a rona a dirileng bonata ka teng a dirileng ka botswerere ka teng ke so se re se tumeletseng nna personally ke feel gore re tsieditswe tota ke tairisa le go koleo la go tsiediwa because ha ke itse gore go lebelelwa eng in terms of the category le gore di maraka di awadiwa jang but it's quite a sad moment and it's a bittersweet moment honestly for the country because she has run a very good race and as Botswana I'm very appreciative of how much we've been rallying behind her and supporting her and just all the likes. I got to dirisa loko la re tsieditswe ke tsela gore mo Africa ka gore ke bona ba pisolo mo Africa is ba re ke ene number 1 wa Africa. That's a very good achievement for ene and it's a positive achievement for Botswana since 1999 re bona sengwe sa ntha sa bobedi se diragalang after Mpule. Batsadi ba sekgantshwane se sa mmabontle yo gapileng tota ya go nna Miss World Africa kwa kgaisanong e sotswang go wela ka matlhatso le sego Chombo ba gorogile monogae go tsweng kwa lefatsheng la India bobedi jo bo ne bo ile go ema nokeng ngwana wa bone kwa makgaola kganyeng a Miss World kwa kgorong ya bone kwa kgorogong ya bone ba na le seabe ka go farologana ba ne ba amogela ka lerato le boitumelo kwa lebaleng la difofane la SETSWANA International Airport mme le Rre Chombo ba supile boitumelo le malebo kwa Batswaneng go bo ba ne ba eme nokeng ngwana wa bone jaaka na ile go emela lehatshe leno kwa kgaisanong eo. Ra modimo ke ne o itsintse tsotlhe tse di diragalang ke ne o laolang tse tsotlhe diemo tsotlhe o laotse diemo tse tsotlhe go diragale bona ntse a itse gore ngwana a rona lebelo la le sianang o tla go tsaya position mang mme seo ke se leboga thata gore e le ruri ga re a tsamaela lehela re tsile ka sengwe sa seetsele se se bidiwang go thwe Mrs World Africa re leboga thata gore ngwana a rona a ba kgonne go goroga teng koo a re nne gore re nne le trust ya gore motho o ka kgona go dira se siame kore se ka ra ema go ithela bangwe ba se ba thagotse e be re ga re se re bona e le gore e ka re yana ke gone go siame e be le gone re batang go joina because I think le gone mo go ira gore bana ba lose because o simolla le gore wa sokola wa bona ha ne le gore a simolotse go na le madi you'd find that then they're able to do bigger things because bo bata go santse go ntse go na le madi ile ruri kgaka ke na mebala e di kgakane e le batsadi ba ga Chombo ba goroga go tswa kwa India mme ga re tswelela go re bolotsa semmuso lebelo la SETSWANA kwa boremelelong ja bojana la kwa Kasane kwa kgaolong ya Chobe le maikelelo a lone e leng go tshwa segopotso sa go ipelela katlego ya mogaka e bile le tautona wa ntlha wa lefatshe la Botswana lebelo leo le tla tshwarwa kgwedi ya Seetebosigo le 21 go fitlha le 30 kwa motseng wa Serowe ga Mabesi ke Tsotemane ka pego lebelo la go ipelela SETSWANA le tsile go kgobokanya Botswana otlhe go tla go itumela le go fa tlotla tautona wa ntlha mo Botswana le fa go ntse jalo go se Serogola wa Serowe a re go tla ka mmetela ga Batswana ko lebelong ke go supa temogo le tlotlo ya mogaka wa lefatshe leno mme ebile go tshwareng ga lebelo le mo Kasane ke go tla go rebola metlhale le maele a go tshwara lebelo la serotumo sa maemo a ntlha gore tshologelo ke gore e tla re kopanya tshologelo ka lona le na le baitsanape
le na le lebelo la mohutao ra hano gore le rona le re thathelele le re nonotse ka le batswana ka rona gore monongwaga le lona dinao di hetoge di ega mangwato di eserowe re go itumela ra rona ka tsela e hapegileng lo teka bana le teka malapa le te gote le masika le ditsala mothusa tona wa tsa papadi le madirelo mme Beauty Manake a re wa kgola lebelo le ka letsile go fa morafe sebaka sa go kopana le go rutuntsha bašwa ka taotona wa ntlha wa Botswana. Go leboge Kgosi Serogola le bana ba gago gore le be le bone go le mosola gore le tshwantse gore le honare taotona wa pele jaaka le batla go mo honara le ha tshilelo thele ke kganyela e tona thata gore le be le bone gore ga le ikgagapelle gore le batla hela nna go serowe mme le batla nna tiro e leng gore ya go tala le ha tshilelo the ba gafwe Toyota Chobe ba eme nokeng lebelo le ka go ba abela madi a tla thusang go tlhabolola le go godisa lebelo le ke tsa gore matshego a one event a tsamaisana la rona ko company so re bone go le matshwanedi gore re tere le support ka kwano ba ga itse ke solegela ha event e ta tswela ta gola le rona mo kasane re ta register for the marathon ka dipalo tse di go godimo hela ka ke thola ke bona le registerile for marathon e mengwe ka dipalo tse di go godimo re ntse re ta tswelela re dira go hetaga morafe le di-company ba kopia go ema nokeng lebelo le ka kgetsi ya tsie e kgona ke go tshwaraganelwa Kitso Temane Botswana Television Kasane tsona sa re montsamaisa bosigo ke moleboga Bosele pego engwe ke reng barongwa ba ba hapegileng ba tautona wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba ba tlotse ba isitse molaetsa wa ditebogo tota go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mo boemong jwa puso ya fatshe leo fa rola molaetsa o mme Christine Hobbs yo eteletseng pele lekoko la batho ba le bane a re tautona Mbumba mme Monica Gengos le ba lelapa lora Gengob ga mmogo le batho ba lefatshe la Namibia ba leboga go menagane tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe go bo bane ba emenokeng le go ba gomotsa morago ga go tlhokagala tautona wa pele Dr. Hage Geingob pego ka botlalo ka tlotla Matlhabaphiri. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa Namibia letsatsi morago ga go tlhokagala ga tautona wa pele wa lehatseleo Dr. Hage Geingob e le moeteledipele wa ntlha mo kgaolong ya Aforika go isa matshediso se ne se sa supihela botsalano jwa motia jwa mahatsho mabedi le tshwaragano ya baeteledipele ba mme go ne go kaya moa wa tshwaragano boja mmogo le botlhokwa jwa go tshegetsana le go gomotsana ka nako e thata eo se lemogilwe ke puso le batho ba lehatshe la Namibia. The expression of friendship and brotherhood and sisterhood camaraderie has been tested between Namibia and Botswana. It has been during this time of bereavement. We have not enough words to express our appreciation and how you have come physically. You have put your resources at our disposal and you have also assisted us emotionally. These are unquantifiable values that you have shown the people of Namibia, and we are grateful. We did out of a genuineness and an affinity that we have for our two countries and people. Because many might not know that, leaders come and go, as I will not be here one day. And we build on what we found and what we knew of. There are traditions, oral and written, that speak deeply over a long period of time to the bond between Namibia and Botswana. President Geingob and I had a really warm relationship. Mahatso mabedi a dirile bontle thata mo ditirisanong tsa one go rotloetsa tirisano ya mahatsi mo kgaolong go godisa itsholelo le go dira ditlhabololo tse di sologelang molemo batho ba one motlhala o ba eletsang go tsweledisa le go nonotsha ditirisano. Wants to take the boldest step
in the spirit of Agenda 2063. And the only missing thing in that agenda was that removal of those borders. And we can do it. I'm really convinced. I want to continue on this. I really want to test myself, test our people, test the Namibians, to see if we can actually achieve anything close to that. And I bet you our combined GDP would be enormous. And I'm here to assure you, Your Excellency, that the dreams and the aspirations that yourself and the late president had for the people of Namibia and the people of BOTSWANA is going to be continued during the administration of the new leadership. Barongwa ba ba hapegileng ba goroga mono malatsi a le mabedi pele ga ba tsena tirelo ya segopotso sa tautona wa pele Dr. Dikgang se se tla bontshetsegeditswe ke puso ya lehatshe la Botswana go tlotla mogaka yo ka la boraro wa beke eno. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Wetswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la mosupologo. Babereki ba rotloeditswe go inaakanya le go ikokeletsa madi a ba abetsweng kwa letloleng la madi la penšene ka jaana seo se ka ba thusa go nonotsha letlole leo le gore le bone ba nna le madi a bonalang fa ba tlogela tiro. Se se builwe ke moeteledipele wa BRS Botswana Unified Revenue Services Mme Janet Makgolo kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla la ba ba tlogelang tiro ka bogodi. A re madi a sa lekanang a motho a fiwang a tlogela tiro a ka diga seelo sa botshelo jwa gagwe. A tlatsa ka gore go botlhokwa gore babereki ba tle ka ditsela tse di fapegileng tsa go dirisa madi ao. Pego ka botlalo ka Terry Makgweng. Mhama wa madi a babereki ba ba togelang tiro ka bogodi o tsweletse ka go fetoga ka jalo babereki ba rotloeditswe go inaakanya le diphetogo tseo. Puso le yone e dirile mo ka go kgonang ka go fetola melawana ya mhama o le ya lekgetho gore babereki ba kole madi a botoka. Ladies and gentlemen, the role played by pension funds in the economy cannot be overemphasized. They do not only contribute to the wealth of this nation, but most importantly, they protect pension savings and make sure that people retire with the dignity and financial security that Relueto alluded to. You may be aware that over the years, the Botswana pension landscape has undergone a lot of evolution, all geared towards strengthening the pension fund industry and adopting best practice in the management of pension funds to protect the benefits of fund members. Dikgwetlho tse di amanang le babereki ba ba togelang tiro ka bogodi di akaretsa go tlhoka go tlhaloganya ditsela tsa go boloka madi le go a dirisa sentle ka jalo go tlhaloswa fa go le botlhokwa gore go nne le dithuto tse di ka rutang babereki ka dikgang tse. Poor household debt levels have often compelled pension members to encash their retirement savings when changing or moving jobs, further worsening the outlook for pensioners. A multifaceted approach. One crucial strategy is encouraging and facilitating contributions to individuals or occupational pension plans. This can be achieved through, number one, financial literacy program. Go ta ka ditsela tse di tlhokegang mo mohameng o go ka thusa go nonotsha le go atolosa gore bagodi ba sa sokole mothang ba togelang tiro. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotana o go tobisang khutwana sa tsa metshameko me khaitsedi ya ke tota Liza o se king o gona efa khaitsedi motho. Hi Benson. Mo pedi o ma apostolo are ha o le teng ke tlelwa ke matla. Go ntse jalo Rice. Le nna ke itimela go bona khaitsedi ya ka morago ga gore nna le wena be re sa bona ene kgwedi yotlhe. Me ga go khathalesega ka gore ha re kgaogana teng
re tio kopana ga a go ntse jalo re motho wa tshwaretse tsa metshameko ya kere mo go tsatsing ntse jalo kgaitsedi ya motho ke a go leboga tla ke di banele o etso madume na ke visualize o sekeng ka tsa metshameko mme a re di simolehela ka tse di reng mogolwane wa setlhopha sa setšhaba sa tennis nonofo o thusitse a re le ha setlhopha seo se sa kgona tota go itlhokotsa dikgaisano tse di tsweletseng tsa African Games kwa Accra Ghana se le mmogo hela o dumela gore dikgaisano tse ba ntseng ba phadisana mo go tsone kwa mahatsheng a sele di bahile ipaakanyo e maleba le khotla la Botswana Tennis Association le solehetse go romela setlhopha sa batshameki ba le bane go ya go phadisana ko Accra Ghana a re utlwepego ka Victoria Dikgang o thusitse o supile fa ke lebogile monna yo e le ene fela le mogae mme a tsweletse ka ipaakanyo fa Magnawa le Chelsea Chakanyuka ba ntse ba le kwa Afrika Borwa ba phadisana mo kgaisanong ya World Junior Tennis Tour J100 Denzel Setso ene o kwa lefatsheng la America mme o nnile le sebaka sa go phadisana mo kgaisanong ya The Battle of Boca nako tse tsotlhe tse ba traina gone mo gae coach tsa bone di gone mo gae konta ga Denzel Setso ke ene le gore go konta ga Botswana so nako yotlhe ba ntse ba traina gone mo gae ba ntse ba tshameka di-tournament ba tswa gone mo gae ka February ba ne ba le ko Egypt ba tshameka Africa Junior Championships under 18 so ba boela hape mo gae ba tswela ba traina go itheleng last week yaanong ba ya go Potchefstroom ba go tshameka tournament yone e le gore ba mo go yone gompieno tumelo ya rona ke gore training ba nna ba e dira nako tsotlhe o thusitse a re ba ipeetse selo sa gore bone jo bo goroga ko dikota finaleng tsa Africa Games but you should remember that this game is gonna get the qualifier for tennis for the Olympic Games so bo ska khamala gape gongwe bona ile gore yaanong ba tshameke gongwe re bile selo se ne se bo ba ile gore ba tsamela ko pelenyana ka gore gona le motivation o mongwe mo tona gape le ga bona gore ba ile gore gongwe o wina tournament go side ya bo mmela bo rota ba iponela phata go ya di Olympics setlhopha le mokatisi Petrus Molefe se solofetse go kopana se le mmogo kwa Afrika Borwa pele se le ba ko Ghana ka mosopologo kwa se tla simololang go phadisana kgwedi eno le 15 Victoria Dikgang BTV Sport Gaborone a re tswela pele setlhopha sa UB Rhinos se iponetse phatlha kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya rugby top 8 morago ga go fenya Canon Jaguars ka 21-19 mo motshamekong wa ska makgaolakgang o neng o tshamekelwa kwa Livingston Kolobeng College Maabane Rhinos jaanong e tla lebagana le Gaborone Hawks kwa makgaolakganyeng morago gore Hawks e fenye BDF Cheetahs ka 17-11 a re utlwe Katlego Kgakole Rhinos ba sa le ba supa maikaelelo a go fetela kwa makgaolakganyeng mo metsotsong ya ntlha ba isa ntwa kwa go Jaguars ba bona try tse pedi le go nosa di-conversions tsa bone tsotlhe go etelela motshameko ka dintlha di le 10 le fa Jaguars ba ne ba le ka fa tlase ga kgatelelo ba ne ba ikarabela ba nosa try tse pedi le conversion e le nngwe go isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka dintlha di le 12 kgatlhanong go tse 10 tsa Bayern Rhinos mo karolong ya bobedi Rhinos ba tswelela ba tsenya Jaguars le Sukuru ba no sa try le conversions tse pedi go baya motshameko kgakala le Jaguars le fa ba ne ba lelekile motshameko Jaguars ba ne ba kgona go no sa try le conversion e le nngwe fela ga bo go sa lekana motshameko o fengwa ke UB Rhinos ka dintlha tse di 21 go tse 10 le bofera bongwe tsa Canon Jaguars most of players ba tshameka mo teaming ba tswa go UB so sometimes they ego helana but I like the mentality of the guys. We are developing a mentality of winner. So last game we won, this game we won. So it's a good improvement for us as coaches. Yes, and the other thing that last year we are here, we lost to this team Muliki, and I said something that I'm developing, and this year is our year. We see progress. It was a tough game, and UB is a young side. They played very well. A couple of poor decisions made by our guys in the last minutes. It cost us the game, but yeah, well-deserved victory for UB. And I think for our boys at LKC, it's back to the drawing board and keep rebuilding. Still a young team. Still a lot more they can take from this. Mo motshamekong o mongwe wa ska makgaolakgang Gaborone Hawks e fentse BDF Cheetahs ka dintlha di le 17 go tse 10 makgaolakgang a Rhinos le Hawks a rulaganyeditswe ka mafelo a beke kwa Warwick Park. Metshameko eo ya Rugby Top 8 Knockout Tournament e ne e dirisiwa ke ditlhopha tsa Botswana Rugby League go itlhokoletsa paka ya monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
Setlhopha sa bomme sa BDF5 se fentse sa Platinum Warriors ka dintlha tse 11 le borataro go tse supa mo motshamekong wa ligi ya Botswana basketball ya borwa o neng o tshamekelwa kwa Baisago University Maabane. Katlego Kgakole wa tswelela. Makgarejwana a BDF5 ba sale ba tsa taolo motshameko mo katareng ya ntlha ba tlhasela ba ba magorogo masha mo leking eo Warriors kgapetsa mme ba kgona go bea motshameko kgakala le Warriors ba ba etelela pele ka dintlha di le 20. Bomme ba Warriors ba ne ba leka go ikarabela ba nosa dintlha tse 4 fela bomme ba masole ba oketsa ketapele ya bone go netefatsa fa ba fetsa kotara eo ya ntlha ba eteletse pele ka dintlha di le 25 go tse 4 tsa Warriors. Mo kotareng ya bobedi la boraro bomme ba ga mokatisi Israel Mophato ba tswelela ba tsabakela mme ba fenya kotara tseo ka bobedi ka dintlha tse di 26 go lefela le 23 ka tatelano eo. BDF Ladies ba ne ba tswelela ba supa fa Warriors se ba lekane ba bone ba ba tlhasela go utlwala go fitlha ba fenya kotara eo ya bofelo ka 22-3 go fenya motshameko ka kakaretso ka dintlha di le 11 go tse supa tsa Platinum Warriors. We need to win each and every game that we come across. Sometimes unfortunately we lose, but today it's a very small team that just arrived this season. So the result, yes, I'm good with the result because teams that compete and so on. So teams like this one, I have to beat them. Margin, but I'm not impressed with the margin because I wanted to jump over 100. It's a tough game playing against BDF for the obvious reasons. We are new in the league. Our team is really like in chan. Most of the girls, they haven't played basketball at all, except 2 or 3 of them. So no, it's a learning game for them. Our idea is to come here and show up every day and play until we get there. That's the plan. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e tshamekilweng ka mafelo a beke e le ya borre, Warriors e fentse Troopers ka 49-47 fa Bothusaints yone e faphile Baisago 54-48. Mo motshamekong o mongwe wa matlhatso BDF5 e fentse Dolphins 89-70 fa mo motshamekong wa Sontaga UB Ralix e fentse BDF5 101-79. Kwa go bomme, Dolphins e fentse Elite 54-50 fa Police 5 e faphile UB Ralix 65-30. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Ha re etsa dikgang tsa rona tsa metshameko setlhopha sa Afmac Beats se letse se kwadisitse phenyo ya sone ya bobedi ya monongwaga ba sena go kwadisa di-run di le 136 kgatlhanong go tse 135 tsa di-Vray Warriors seo se ba dira bafenyi ka diwikete tse supa. Motshameko o wa metseletsele ya motshameko wa banana ba ba dingwaga di ka tlase ga 13 ya Nashua Night Series o ne o tshamekelwa kwa Broadhurst mono Gaborone. Pego ka Lydia Poloko. Warriors ba lathakatsweng ke motshameko wa bone wa ntlha wa ngwaga kgathanong le setlhopha sa Noble Kings beke fetileng e nnile bone ba ntlha go beta mme ba kwadisa metabogo e le 36 morago ga di-overa tse 5. Makawana ao a ka fa tlase ga mokatisi jwa ga Mike ba tswelela ba supa botsipa jo kwa godimo ba kwadisa di-run tse dingwe di le 135 le go kwadisa diwikete di le 6. E rile ba ikarabela mo tikologong ya bobedi. Beast ba tsene mo motshamekong o ba ikiteile sehuba morago fenya motshameko wa bone wa ntlha ba kwadise di-run di le 41 morago ga di-overa di le 5. Makawana ao a ka fa tlase ga bokatisi jo ga Alex Chingonza ba kwadise di-run di le 12 ba fenya motshameko kakaretso ka di-run di le 136 ba sena go kwadisa diwikete tse 7 go netefatsa fa ba kwadisa phenyo ya bone ya bobedi ka tatelano monongwaga. My thought on today's game is we lost the game and I think we didn't put a good score on the board, though we tried to defend it. But we lost the game. But I think the next game we're going to bounce back and I think we're going to win. Before, I would like to thank Nashua for giving this opportunity to the young kids. And I would like to say for the view, from my perspective view, looked like a good game. Yeah, we were playing accordingly to how we practiced. So I think it was a good game for me. Kyle o na tlhopha jaaka motshameki wa gaisitseng a sena go nosa di-run di le 40 le go ntshetsa ntle ba le 5. I think our fielding was amazing with Devon, Josh, Declan, Nathan, me and Ali bowling. Amazing.
and with me taking 5 catches, 1 hand, and our batting was amazing with Devon scoring the last 4 runs, and with me scoring 40 runs. Metshameko e ya Nashua Night Series ya tswelela gape ka la botlhano. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Batso le diapoloko o na re disa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona raiso o ntse tšhombonyana o ntse jalo ke ntse ke utlwa kgomotswampo ka re wena o tshwanetse bo le cousin ya ga lesego ya ga tšhombo go na le temane mo molaleng wa gago beneficiation ha tsela botswana e supa gore ya bereka go ntse jalo kgaitsereke mme lesego tšhombo re dirile motlotlo re le lehatshe la botswana kgaitsereke tanke kgaitsedi ya ka o mo lebogisa ka pelo e ntle le batswana ba le bantsi ba itumetse kgarebe e ntle e tswang ko shorobe right ke kgaitsedi ya ke Liza o sekeng ka matlametlo a gale le gale mo pegong ya gagwe ya tsa metshameko a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo Dr. Dr. Mokgweetsi Masisi a amogela barongwa ba ba hapegileng go tsweng kwa fatsheng la Namibia. Botswana Development Corporation BDC le Botswana International University of Science and Technology BIST ba baya monana tumalano ya go bereka mmogo. UB Rhinos e iponetse phatla kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya rugby top 8. Wetso primanengeno di kganne di le kalo ga go di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong ele mabifi e bifile mme mo nakong eno ra kwa hela kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa go utlwa gore tota mogote o kana o tlo wela leng le gore bogolo pula e komakometlhe re tle re seka ra pša wetso a re seka ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole maikutlo megopolo le ka mo re ntse re dira dio ka teng go tlhatlosa hatshele la rona la modisa tharapana ga go le galalo a gale ya ko kgotsing a nne Kagiso madume wetso nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka selekanyo sa pula e neleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobedi se se latelang re gatisitse 42 ko Phitshane Molopo Primary School 22 ko Lorwana Primary School 15 ko Qanagas Research 10 ko Phitshane PDF Camp bosupa ko Sesung Primary School 5 ko New Qanagas Primary School 3 ko Matsakgang Primary School 2 ko Sekgele CJSS bongwe ko Tlwaneng Primary School ga mogolo ko Veda Meteorological Station mme ga re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supamaro a pula a bonala mafelo mangwe a dikgaolo tsa lefatshe leno santse re soletse kgonagalo a pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gantsi ga mmogo le kgaolo a kgalagadi mo tsatsi le ka moso re soletse gore go thibile ka bontlha bongwe mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo a pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe mo kgaolong ya gantsi kgalagadi ga mmogo le kgaolo a borwa mo mosong re soletse gore go kutlwatsa go le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla kutlwatsa go le mogote thata mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatlheng kweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le kgaolo a tšhobe ka selekanyo sa mogote magareng ga 36 le borataro ga ko 38 ko kgaolong yang gabe re soletse re kutlwatsego le mogote o feteletseng wa selekanyo sa 31 setšhaba se gakolola go ikela tlhoko mo mogoteng wa nameng lefatshe leno ka bophara ga re leba tsatsi la boraro la labone re soletse gore o bo go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlhe le kweneng mo go tla ikutlwatsa go le mogote o feteletseng mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng ga mmogo le kgaolo a kweneng ko kgaolong ya gantsi re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe ka tsatsi la boraro go ikutlwatsa go le mogote thata ko kgaolong ya tšhobe re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo mangwe ka tsatsi la bone fa ko kgaolong yang gabe go tla thiba ka bontlha bongwe go ikutlwatsa go le mogote o feteletseng ko kgaolong ya legare le bokone botlhaba re soletse pula ya phefo le kgadima ka tsatsi la bone go ikutlwatsa go le mogote o feteletseng mo kgaolong ya legare ke sone seemo sa loapi a ene boroko You're still watching Botswana Tonight here on BTV.
Employees have been encouraged to make voluntary contributions to pension funds as this can strengthen the pension funds industry. This was said by the Commissioner General of BORS, Ms. Janet Makolo, at the Botswana Pensions Society annual conference. She said inadequate retirement funding can lower living standards, adding that the pension landscape is continually evolving